Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership ngizokubhekela lapha ke kuwona ke amakhosi iKaizer Chiefs ingena ke njengamanje ke kuthiwa ke iKaizer Chiefs ingase ke isayine lapha ke umdlali from lapha ke iMamelodi Sundowns obekade ke kwiSekhukhune United ngokwe-loan from iMamelodi Sundowns lapha ke uSipho Mbule impela ke udonse kanzima kuyona ke le season. Sokhumbula ukuthi ke kwiSekhukhune United impela ke ngathi ke ibikade ke iplana ukuthi ke imchithe ngenxa yokungaziphathi kahle ke ngeindlela ke ezahlukahlukene ekulona ke iqembu leSekhukhune United. Kaizer Chiefs ke yamfuna ke phambilini kodwa ke kwagcina kungenzakalanga okuvela njengamanje ekuthiwa ke iKaizer Chiefs njengamanje ke ikhulumisana naye lapha ke uSipho Mbule okuhlanganisa ke nayo iMamelodi Sundowns. Sifisela inhlanhla ke ukuthi iKaizer Chiefs imthole ke lo mdlali ke oshaya ke isisu esinengosi ephakathi. Sipho Mbule singalindela ukuthi ke ajoyine ke yona ke iKaizer Chiefs. Like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.